Hakashipho tarik nailur uba Bright Starwell Marbanyang MLA kamaulai ula pelat hakmat kipat ba ikiskim MLA jong usnam ar arpulai hadu arpusau kabalakan jo syaka poin sanpusan klur tengkah. Kini kipisa penroya kishnong kithau banyarap ikisem bat kikup shiliang kibakan thup yaka Special Rural Works Program SRWP, Intensive Sports and Youth Development Program ISYDP, Development of Traditional Folk Music DTFM, bat ke Intensive Arts and Cultural Development Program IACDP. Hakajingelang patba abala penlong Hamadan Maulai Nonglum, uba Bright Starwell, hakajinga donlang uba Arden M. Basayomot, President VPP, u Dr. Ricky A.G. Singkon, MP, ba Adelbert Nongrum, MLA North Shillong, lapan penapat ba ikishnong, kiriu shimet, kiseng penroy sab, ki sports club, bat ki school, ki balamang banyo, ki jingerap, bat jengkershan, naka MLA scheme mentau snem. Lasam katu kat ni teli ki jingerap ha kani ka jingelang pat ba bat ikiwei pat an penpoi shakishnong bat kilong yeng ki balamang ya kini ki jingerap ha kani ka kenti ya kapisa balamang kerpang naga benta ki jingdon kam bakir ke kaba kenjo shakashipho lak tengka uba Bright Starwell ulapan bena ya kani kapisa jingerap an yarap pat ba kat kum ki jingjia badon kam kerke ha ka jingstad bat jingsam phang jong unong ya lampat ba ulaong Nadi, but organize a cultural program. Kat kum bagi bet keloki, lamang sanpo hajar tingkat. Nangta provide assistance to na ubna. Makani kaken hun tem nang mulai motowar for purchase of musical instruments. Nadi but organize a cultural programs. Kashomaki lamang ekador sanpo hajar tingkat. Nangta providing assistance to kimau bersih. Itu kikenhun berandat banruai hene. Kimau bersiu nanti dapat mulai motsiar for purchase of musical instrument dari organizing cultural programs kosongki lamang sanpu hajar tingkat. Nangta providing assistance to jam mulai puri kekenhun tenrai for purchase of musical instruments dari organize cultural programs kat kumpijin ibet kitoki hakador sanpu hajar tingkat. Nangta provide assistance to ba don borlang kriam mana po mulai nonglum huai na kinong rai nong tem na ka dong kathan ga joni ba baro ni itu ba lamang na taban thi ki musical instrument na ni ban organize cultural program hakador sanpo hajar tingka ba baro kalong arlak sanpo hajar tingka nangta idon lu sai koi pat ka scheme kaliru alak sanpo hajar tingka bat kani pat kadai kata kaliong ka IACDP kaliru kabidai bat ka arts and culture ka promote na kamtaki namtaka ruai ka siau tenrai bat tenrai ka syak tenrai kadai hapo jong kadai ka scheme bat kaniru kadai alak sanpo hajar tingka bat kani lamang ban ai ban provide assistance to dalariti ini di kakunhun ruai ka bapau nang ni nakadong kathan ke jona ka joki nang tin po mo line number ban ai nang ta joki bakin thi ikhtiar tem terput dani ban pelong ikin ki cultural program balamang sanpo hajar tingka bat ka arpat nimba joki scheme IACDP ba kata kalau provide assistance to sengkasi maulai for organizing cultural program ban lari ban purchase of musical instrument lari ban improve ya ka traditional dance ground kajoki lari kalempung syak kajoki bad kali lamang hagador arlat tingkat tinalo kali rupat kadan sebawai pat scheme bakata kali kabangitin ka ISYDP